I-SASSA ithi isibonelelo sabangasebenziko se-R350 sizokubhadelwa iveke le. Kazi imali yesibonelelo le iriyade iinyanga ezimbili zoke. Abathola isibonelelweis kunye namanye amalunga alwela umphakathi athi ukuriyada lokhu akwamukeleki begodu kukhombisa ukungabi nobuntu. Isibonelelo sabantu abangasebenziko salethwa ngomnqopho wokusiza abantu abatlhagako nalabo abalahlekelwe imisebenzi ngonobangela wokwehloko i-COVID-19. Solo isibonelelo lesisafikako ingqhema zabantu abanengi ezizijameleko zifuna ngathana sisajama isibonelelo lesi nanyana besenzelwe ukusiza kwesikhashana nje sihlale sikhona unomphela. Bakutsho lokho ngombana abantu abanengi abasebenzi enarheni le kanti nezinga lomtlhago likhuphukile. People used to get that money, and by then there was no price hike. At least a person could buy a hamper, and that could last for a month, even though it doesn't cover all the costs or all the necessary grocery. Isibonelelo lesi sele sinenyanga ezimbili singabhadelwa kanti sithinde kumbi khulu abantu ababalwa ku-11 million. Ngeveke pheleleko i-SASSA imemezele ukuthi izokuthoma ukubhadela isibonelelo sabantu abangasebenziko ukuthoma iveke le begodu bazokubhadelwa ukusuka ngoSihlabantangana. Nanyana selizokurarululwa nje indaba yokuriyada kwama-350 kodwana abantu abanengi bathi ukuriyada kwawokhu kubachiye baleni. Another thing that breaks my heart is the very same people that are voting for the election are the very ones that are going hungry now. How are they making data during the election? The very same data it's supposed to apply when it comes to this 350 grant. Ubusisiwe mazibuko weduduze ekuruleni uthi i-350 ayikaneli begodu uba uRhulumende ukuthi ayikhuphukise ngoba impilo seyibiza kakhulu. Ayikho enough incane masisikhuluma iqiniso incane, at least mabangathi ukuyikhuphula kancane kungaba ngcono. Ukufika kwesibonelelo lesi bebaye 15 million abantu abahola ama-350 kodwa njenganje sibonakala sehla isibalo sabantu abaholako ngonobangela wemithetho emitsha yokufaka isibawo efakelelwe mva nje. Nanyana uRhulumende athembisa ukuthi isibonelelo sama-350 sizokuthoma ukubhadelwa iveke nje kodwa abantu abanengi abazihlolisele sona bathi abasenalo ithemba ngombana kade khulu bathenjiswa into engafikiko. Sibuzile ekhasini lethu le-Facebook ukuthi uthini umbono wakho ngokubuyiswa kwesibonelelweis begodu ingabe bakhona sile basitholile na. Khumbula umbono ngewombukeli, i-SABC ayikazi ukuthoswa ukuziphendulela ngombono wakho mbukeli. Urhulumende wenza kuhle bonyana abuyisele isibonelelo sama-350 kulabo ebathobhekako ukuthi bayithole ngokweqiniso nalabo abebadlala ngayo babonile bonyana imali akuyona into yokudlala. Ukusakwa namhlanje kukhona sebasibuyele ukuthi ama-350 bawatholile azokuhelebha kakhulu abantu bese bangananjewo ezindlini zakuthika igezi, into zokugeza nasebantwaneni kuza kusiza. Thina besithi kungabanjani uRhulumende kaphakamise ingasaba yi-350 ni khebe phezulwanyana ngoba into zoke zikhwele ingrozara imfish oil konke into ezikhwele. Sikhona isizwalo sami esiwakereyileyo ekuseni namhlanje ngani ngoba wona kweminye imkhaya namkhayimizi aqeda imkhago mhathi wami. Sikhona isizwalo sami siwakereyile ngithi uRhulumende lapho uberekile nokho ke omwa baba yemejego di 350 yebo akatswa ke ikreya empa ke na le tshepo ka re mushu tshepisha go lwana dultsa ona di eme ga botse gore re tlo ihumana le ge le tšheletenyane empa go swane re khona go namela ka yona ge re ya go market. Akuna nomuntu omunye ongimazi wayitholile le 350 babhala ukubhadela 350 bayekela ukukhuluma amanga manje. Kumbono omuhle khulu ukuthi uRhulumende abuyisa ama-350 lawo ngombana kuyafana uyahluleka ukuwakha amathuba ombereko nemali yadliwa manje nakayidla nomphakathi ngathi kuba ngconywana. Mkhathi siyathokozana kabuyile kwama-350 abantu abaningi bese baphila ngawo ama-350 ngathi angabuya sela adabule abantu bakwazi ukuthi bathenge igrocery mkhathi ama-350 ayabahelebha abantu. Awu mkhathi siyathokoza nabawusaka ama-350 lawo mkhathi mara bangoma sokwenza njalo and then bajwayeza abantu
ukuthi bathola ama-350 and then bajama isikhathi very bangasabanikeli bacaba ukuthi abantu badlani bathi ba-aplayile kabutsha basengakayikereki abanye bakhona bathi umlayezo bawutholile emafonini nabagijimela entolo ngeke ngizibize ngamagama nabafika lapha khenge bayikereke